Ibihe byiza kandi turacyari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka ni 2025. Twagarutse mu kindi kiganiro cyo kuri uyu umunsi. Ngiye mwumva kuri micro nitwa Peter, ngiye kukibimburira mu ngingo z'ingenzi na aguteguriye kukugezaho kuri uyu munsi. Mu Rwanda ndakubwira ko Senateri Evode yatangaje ko ingingo yo gusenya Fdrl yemewe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazashoboka kuko kuyisenya bingana no gusenya igisirikare cy'iki gihugu mu buryo bwa burundu kigatangira bundi bushya, kandi ibintu bisa n'ibidashoboka. Reka nze kukubwira kandi ko hari ibitekerezo byatanzwe n'umwanditsi witwa Urinzwe n'Imana Mike. Ibitekerezo bye yagize ati: ipfunwe ry'Abanyaburayi iryuko ntacyo bakoze ngo bahagarike jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 riracyabashengura, aho na nyuma y'uko FPR inkotanyi iyihagaritse igashyiraho leta y'ubumwe bakoze uko bashoboye ngo bayikureho bakomeza umugambi wabo wo kwica abatutsi. Ibi bifitanye isano n'umushinga wo kugeza mu Rwanda ndetse no kwamamaza umugore Madame Victoire Ingabire umuhoza, ariko uyu mushinga ukaba warabahombeye Abanyaburayi muri gahunda yabo ya mpatse ibihugu. Turabyinjiramo mu nkuru ku buryo burambuye, ari nayo nkuru nyamukuru muri iki kiganiro cyacu. Ndaza no kwerekeza mu bindi biri kuvugwa ku birebana n'u Rwanda, gusa mu karere k'ibiyaga bigari ndi bukubwire ko muri Uganda ikigo gishinzwe indege za gisivile muri iki gihugu cyatangaje ko mu igenzura cyakoze cyasanze abakozi bagera kuri 80 bose bakora muri uru rwego bafite impamyabumenyi n'ibindi byangombwa bibemerera gukora akazi iby'impimbano bafujyarinze. Niba nabo bagira ibiryogo muri Uganda nibyo ntaramenya, ariko ngayo nguko ibiri Bugande mu gihugu kiri mu majyepfo y'u Rwanda duhana imbibi igihugu c'ababanyi. Ingengo y'imari ishorwa mu gisirikare cy'iki gihugu Fdrl yagabanyutseho miliyoni 3.66 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka ushize w'2024 ugereranyije n'umwaka wabanje, biturutse ahanini ku ihungabana ry'ubukungu bw'iki igihugu. Turakwibutsa ko kinafatikanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara bahanganyemo n'umutwe wa M23 uri mu ihuriro AFC. Reka nkubwire kandi ko turi bwerekeze no hirya cyane y'imipaka y'u Rwanda. Ndi bukubwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yatangaje ko azoherereza Ukraine izindi ntwaro zo mu bwoko bwa Patriot kugira ngo ziyifashe gukumira ibitero by'Uburusiya bikomeje kumanuka nk'imvura kuri iki gihugu, aho drone n'ibisasu biremereye bikomeza guterwa muri iki gihugu cya Volodymyr Zelensky. Si ibyo gusa, muri iki gihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky we yavuze ko igihugu cye kigiye kongera ibitero simusiga kigaba imbere mu gihugu cy'Uburusiya bigiye kuba mpanguhe nyuma yuko Amerika yemeye gukomeza guha intwaro ziremereye icyo gihugu cye cya Ukraine. Ibi n'ibindi bitandukanye ngiye kubikugezaho mu buryo burambuye nyuma y'akaruhuko gatoya cyane. Turabitangirira mu gihugu cy'u Rwanda, tujye mu karere k'ibiyaga bigari, hanyuma twambuke tugana mu biri kuvugwa hirya no hino umwisi. Reka nitse gatoya hanyuma nsome ku mazi ngaruke tubyinjiramo nyuma y'aka karuhuko gato. Senateri Evode yatangaje ko ingingo yo gusenya Fdrl yemewe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazashoboka kuko kuyisenya bingana no gusenya igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva mu mwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi imaze guhagarikwa, ingabo zahoze ari iza Fdrl n'interahamwe zari zimaze gutsindwa zahungiye muri Zaire, iyi yahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu, zifashwa n'ubutegetsi kwisuganya ngo zizongere gutera u Rwanda. Abategetsi basimburanye muri iki gihugu bakoranye nazo ndetse abenshi binjizwa mu ngabo z'iki gihugu FARDC. Umutwe wa Fdrl wavutse mu mwaka w'2000 nawo wahawe intebe mu butegetsi bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'akarusho Felix Antoine Tshisekedi awushyira mu ngabo zirwana intambara na M23
2023. Mu masezerano y'amahoro u Rwanda ruherutse gushyiraho umukono na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Washington DC ku murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaruka ku kurandura Fdrl, u Rwanda rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Umusesenguzi mu bya politiki akaba umunyamategeko ukomeye cyane n'umusenateri mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Evode ubwo yari mu kiganiro inkuru mu makuru kinyura kuri televiziyo y'igihugu ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa Nyakanga yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashobora gusenya Fdrl kuko ariyo igize igisirikare cyayo FARDC. Ati burya iyo uvuze ngo gusenya Fdrl nubwo leta ya Kongo yabyemeye nayo irabizi ko itazabikora. Hari nubwo nibashije nti ese aba bantu ibyo bemeye bazi ko bizashoboka, kuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikorera Kinshasa kuyibwira ngo isenye Fdrl ni kimwe no kuyibwira ngo isenye FARDC, kuko ni kimwe. FARDC ni rwo rwego rw'umutekano rukuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Evode uyu musenateri ahamya ko abakomeye barurimo ari abo muri Fdrl. Ati kubwira leta ya Kongo ikorera Kinshasa ngo gusenya FARDC ni nko kubwira Perezida wa Repubulika ngo nakureho umutwe urinda umukuru w'igihugu Republican Guards, niko basanzwe bazwi ku izina ryabo, hanyuma ngo asane daso amashami akomeye yo muri FARDC agizwe na Fdrl, kuko harimo abantu babaye mu mashuri ya gisirikare mu Bubiligi muri SM hano, abantu bavuye hano ari ba lieutenant na basuzo lieutenant, ubu niho bari kubageza kuba ba general. Aba ba Omega mujya mwumva buriya ni abasirikare batojwe neza, ngira ngo uriya we ni n'umupilote, ni ibintu bimaze kuba bizwi na buri wese. Senator Evode yahamije ko benshi mu bagize Fdrl bize mu mashuri ya gisirikare akomeye. Felix Antoine Tshisekedi yabafashe akabashyira mu gisirikare cye. Ati iyo rero Tshisekedi niko yashakaga kuvuga umubwiye ngo senya Fdrl, yumva umukuyeho amaboko, yumva umusenye we ubwe. Ni ukuvuga ko rero ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Paul Kagame yavuze ko mu gihe Fdrl izaba ikiri hafi y'imipaka y'u Rwanda, ubwo ibibazo bihari bizakomeza kandi u Rwanda rwiteguye gukora ibikwiriye. Ati ikibazo cya Fdrl ntikiramuka kidakemuwe kandi twarashyizeho uburyo bwo guhangana nayo mu masezerano. Ibyo bizaba bivuze ko Fdrl izakomeza kubaho, ni ikibazo kizakomeza kubaho kandi u Rwanda ruzakomeza gukora icyo rukwiye gukora. Mu gihe Fdrl iri hafi n'imipaka yacu, nta bufindo bushobora gukoreshwa mu gukemura iki kibazo, niko yashaka kuvuga umukuru w'igihugu, ahubwo igikenewe ni ugukora icyo ukwiye gukora mu gukemura ikibazo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukora ibyo rusabwa. Ati twagaragaje ikibazo cyacu kandi dushingiye kuri ibyo hari ibyo twemeye gukora kandi tukabikorana n'abandi, kandi ibyo tuzabikora. Ntabwo uzigera ubona u Rwanda rudashyira mu bikorwa ibyo rwemeye gukora, ntabwo uzigera ubibona. Ariko urundi ruhande nirutabikora rukadusubiza mu bibazo, tuzasabwa guhangana n'ibyo bibazo nk'uko n'ubundi tumaze igihe duhangana nabyo. Mu mvugo ya Evode asa n'uhuza na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tutagiye na kure. U Rwanda rwiteguye gukomeza guhangana n'iki kibazo ku kiguzi cyose bizarusaba. Umwanditsi yakosheje baba muri wino arandika ibikubiye muri iyi nkuru ngiye kugusomera ni ibitekerezo byite by'umusomyi w'ikinyamakuru cyandikirwa mu Rwanda witwa Urinzwe n'Imana Mike. Yatangiye agira ati: ipfunwe ry'Abanyaburayi iryuko ntacyo bakoze ngo bahagarike jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 riracyabashengura, aho na nyuma yaho FPR inkotanyi igihagaritse igashyiraho leta y'ubumwe bakoze uko bashoboye ngo bayikureho bakomeze umugambi wabo wo kwica abatutsi. Ibibazo buri wese yakwibaza nyuma y'imyaka irenga 31 ni kigitera ibi bihugu by'Abanyaburayi kurwanya u Rwanda. Birushakaho iki? Iyo uhuje zimwe mu mpamvu usanga bamwe bafitanye ibibazo byabo bwite n'u Rwanda na RPF yakuyeho ubutegetsi bw'igitugu
ugasanga abandi bifuza ko umunyafurika yamera nk'uko babishaka. Ariko hari n'abandi benshi barwanya u Rwanda barimo abigize impuguke ku Rwanda nk'umubirigi Philippe Lenchense, imiryango itegamiye kuri leta za NGOs nivuga ko iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, harimo nka za Human Rights Watch, Amnesty International ndetse n'izindi zitandukanye. Hari kandi n'abandi bafite ubushuti n'abakoze jenoside bahunze ubutabera bw'u Rwanda nka Michel Long, Judy River n'abandi benshi. Gusa hari n'abarya ruswa mu Burayi bakayibatiza izina ryiza rya lobbying, yo gusebya u Rwanda mu binyamakuru na za raporo, cyane cyane bikagirwamo uruhare n'ububirigi cyane bucumbikiye benshi bafite ingengabitekerezo ya jenoside n'abayikoze bibumbiye mu cyitwa Fdrl, inkingi, ijambo, ASBL, RDI n'ibindi byinshi cyane birahari hano hanze, namwe musanzwe mubyumva abakurikira urubuga rwacu. Aha kandi ntitwakwibagirwa abafite ipfunwe ryo gutsindwa n'abanyafurika kurushwa ubwenge n'abanyafurika nk'uko RPF inkotanyi yagiye ibatsinda n'ubu ikaba ikibatsinda, ikabishimangira, ikanabatsindagira rwose, twese tujya tubibona. Ntibitangaje ko kugezana n'uyu munsi intego yabo tuvuze haruguru igikomeje, bashaka inzira zose zishoboka n'izidashoboka ngo basubize u Rwanda mu icuraburindi, babinyujije muri benshi biyita abanyepolitike nka Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Nubwo uwo mushinga uwo rwose kugezana n'uyu munsi warabahombeye. Ingabire yavukiye mu yahoze ari komine Ngororero, ubu ni mu karere ka Ngororero, mu mwaka w'1968. Akaba umukobwa wa Therese Dusabe wakatiwe n'urukiko gacaca rwa Butamwa igifungo cya burundu mu mwaka w'2009 nyuma yo guhamwa n'uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu mwaka w'1997 Ingabire Victoire Umuhoza yinjiye muri RDR, umutwe washinzwe n'interahamwe n'abahoze muri leta yakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Yabaye umuyobozi wa RDR ku isi yose guhera mu mwaka w'2000. Mu mwaka w'2006 yayoboye Fdrl, inkingi, ishyaka ryakomotse kuri RDR rifite intego yo gukuraho ubutegetsi buriho no kugarura ingengabitekerezo ya Parme Hutu yateguye igashyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi. Madame Ingabire Victoire Umuhoza yagarutse mu Rwanda mu mwaka w'2010 ashaka kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. Ageze ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruherereye ku Gisozi, yabajije impamvu hatibukwa n'abahutu, byerekana imyumvire ye yo kuvuga ko habayeho jenoside ebyiri. Yasuye n'imva ya Dominique Mbonyumutwa, umwe mu bashinze ishyaka Parme Hutu ndetse wari ufite n'ibitekerezo bibi cyane n'umugambi mubisha ku batutsi bo mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mugambi mugari wo gusenya no gusubiza u Rwanda mu icuraburindi, bampatse ibihugu n'ibihugu by'i Burayi byabaye mu icurwa ry'umugambi wo kugarura ingengabitekerezo ya Parme Hutu binyuze muri Ingabire Victoire Umuhoza, byiyemeje kumushyigikira bikoresheje itangazamakuru ryabo ribeshya, ryirengagiza ukuri, propaganda, kuvuga ibitagenda neza gusa ku Rwanda, bikoresha imiryango byise iy'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch n'imiryango itegamiye kuri leta. Nyuma y'uko Ingabire Victoire Umuhoza ageze mu Rwanda mu bihe bitandukanye, bampatse ibihugu bagiye bagaragaza ko bashyigikiye ibikorwa bye birimo iby'iterabwoba byari bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse bakagerageza kweza isura ye bagamije kwerekana ko ari umunyepolitiki utavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Muri abo hari abagiye bamusura barimo abanyamakuru, abanyepolitike mu myanya itandukanye, ndetse n'abahagarariye imiryango yiyita ko iharanira uburenganzira bwa muntu. Mu kwezi k'Ukwakira umwaka w'2012 abagize inama y'abadepite bagera kuri 42 bo mu Burayi batanze kandidature ya Ingabire Victoire Umuhoza kugira ngo ahabwe igihembo cyitiriwe Sakharov, igihembo bivugwa ko kigamije gushimira abaharaniye ubwisanzure bw'ibitekerezo. Ubwo i Kigali habaga inama y'145 y'ihuriro mpuzamahanga
mpuzamahanga ry'inteko zishinga amategeko IPU, Madame Victoire Muhoza yakiriye abayobora abagize inama y'abadepite bo mu Bwongereza barimo Chris Lowe, Kate Osmar na Banos Francis de Sousa, hamwe n'abadepite bo muri Denmark barimo Fatman Octem na Rislot Brixty, ndetse n'abadepite bo mu Buholandi abarimo Agnes Mulder na Jopo Atsma. Ubwo u Rwanda rwakiraga inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya CHOGM Commonwealth, Ingabire yakiriye ikipe yari ivuye mu Bwongereza iyobowe na Cy'Abanyaburayi wari ikumwe na Haiti Borden n'abandi batandukanye bari muri iryo tsinda rye, ndetse n'umunyamakuru Jenny Flagana wa The Times. Igitangaje, aba bashyitsi bose basuraga Madame Ingabire Victoire Muhoza bakaganira ku bijyanye na politike ye, ariko nta n'umwe muri bo wigeze ahura n'abayobozi ibo mu Rwanda. Ku ruhande rwa mpatsi bihugu bafata politike ya Madame Ingabire Victoire Muhoza ishingiye ku macakubiri y'ingengabitekerezo ya Parmehutu nko guharanira uburenganzira bwa muntu, bakanafata ko gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ari ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Mbese mu mboni zabo kuba Ingabire akorana n'imitwe y'iterabwoba nka Fdrl ntacyo bibabwiye. Bampatsi bihugu ntibitaye ku kuba ashinjwa ibirego n'abasirikari bakuru bakoranye na Fdrl. Bemereye mu nkiko ko Madame Ingabire Victoire Muhoza yagize uruhare mu guha imbaraga umutwe wa Fdrl kuva mu mwaka w'1994. Imitwe y'iterabwoba irimo Fdrl iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yagabye mu Rwanda ibitero birenga 20 yica abasivile, inangiza byinshi. Nubwo abanyaburayi bakoze uko bashoboye kugeza bashyigikiye intekerezo za Parmehutu ngo sigaruke mu Rwanda banyuze mu nzira zitandukanye zirimo gushyigikira uyu munyepolitike rwose bisa nkaho nta nubwo twahamya ko ari umunyepolitike kuko afite ibitekerezo byanduye. Madame Ingabire Victoire Muhoza bakabyita guharanira uburenganzira bw'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Nyuma y'imyaka 31 nta wabura kuvuga ko umushinga wabo rwose wabahombeye, kuko basanze u Rwanda rumaze kwiyubaka mu nzego zose, ndetse na gahunda ya Ndi Umunyarwanda isubiza inyuma imigambi mibishya yabo. Tumushimire uyu mwanditsi, byabaye nka bya bindi byababyariye amazi nk'ibisusa, umugambi wabo mubisha warabapfubanye. Eka natwe tubihamye kuri uyu muyoboro wacu ko uyu mugambi wabo w'uyu mudamu rwose wabapfubanye kumugaragara izuba riva. Mindura ingingo, ndacyari mu gihugu cy'u Rwanda. Vice President w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, uyu ni bwana Sheikh Musafaziri Harerimana, yahoberanye na mugenzi we uyoboye inteko ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, uyu ni bwana Vital Kamere, bashimangira ko amahoro ari ngombwa. Ni ikimenyetso batangiye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa Nyakanga mu nama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko zigize ibihugu bikoresha igifaransa bihuriye mu muryango wa la Francophonie APF. Bahoberanye nyuma yaho ku itariki ya 12 Nyakanga iri huriro ritoye umwanzuro wo gushyigikira amasezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byagiranye tariki ya 27 Kamena uyu mwaka babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo masezerano yasinyiwe ku murwa mukuru w'iki gihugu i Washington DC. Iri huriro kandi ryasobanuye ko ryatoye umwanzuro wo gushyigikira itsinda rihagarariye rizakurikirana ibiganiro bihuza inteko y'u Rwanda n'iya Repubulika Demokarasi ya Kongo rizatunganya n'ibyifuzo bigamije gufasha impande zombi kugera ku mahoro. Depite Musafaziri Harerimana yashimangiye ko APF ishobora kugira uruhare mu biganiro bigamije gukemura amakimbirane kugira ngo amahoro arambye aboneke, arisaba gukomeza gushyigikira ishyirwa mu bikorwa byayo. Yagize ati, mfashe uyu mwanya kugira ngo nshimbire isinywa ry'amasezerano y'amahoro ryabereye ku murwa mukuru Washington DC wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Nsabye APF gushyigikira ibikorwa bigamije gutuma aya masezerano ashyirwa mu bikorwa. Depite Harerimana yashimangiye kandi ko u Rwanda rushyigikiye ibikorwa byose byatuma amahoro agerwaho. Ati, u Rwanda rushyigikiye ibikorwa biganisha ku mahoro.
Vital Kamerhe nawe yatangaje ko igihugu cye kiteguye kubana n'u Rwanda mu mahoro kiyobowe n'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC mu kwezi gushize. Ati igihugu cyanjye kiteguye kubana mu mahoro n'umuturanyi ariwe u Rwanda. Ubwo bombi bari bamaze gutanga ubutumwa bw'icyizere ku iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro, bahoberanye nk'ikimenyetso cy'ubuvandimwe no kubana mu mahoro, bakomerwa amashyi n'abantu bose bari bitabiriye iyi nama. Nyuma yaho Depite Harerimana na Kamerhe bahoberanye, Depite Deogratias Bizimana Minani yatanze ubutumwa bw'icyizere buvuga ko hakurikiyeho ibihe byiza. Depite Minani yagize ati nyuma y'imvugo hakurikiyeho ibihe byiza. Bravo kuri diplomasi y'ihuriro APF. Umuyobozi w'ihuriro rya abanyekongo baba mu Rwanda Dr. Awazi Raymond yashimye iki gikorwa, asobanura ko igikomeye ari uguharanira gusigira igihugu umurage mwiza w'igihe kirekire. Yagize ati kwihanganirana, ubufatanye n'amahoro niwo murage uzatugeza ku iterambere. Ngayo nguko. Reka mve mu gihugu cy'u Rwanda nerekeze kubiri kuvugwa hakurya y'imipaka y'u Rwanda. Mbere yuko mbyinjiramo ndabanza mfata akaruhuko gatoya, gusa turagaruka tubihera mu karere k'ibiyaga bigari, hanyuma twerekeze no ku bindi biri kuvugwa hirya no hino mu isi. Reka nitse gato hanyuma ngaruke tubyinjiramo ku buryo burambuye. Ikigo gishinzwe indege za gisivile mu gihugu cya Uganda, iki cyitwa UCCA, cyatangaje ko mu igenzura cyakoze cyasanze abakozi bagera kuri 42 bakora muri uru rwego bafite impamyabumenyi n'ibindi byangombwa bibemerera gukora aka kazi by'ibihimbano. Sinzi niba biryogo yari mugiye i Kampala. UCCA yatangiye gukora iri genzura muri Gashyantare y'uyu mwaka, nyuma yo kubona ko itangwa ry'akazi ryakozwe mu mwaka wa 2023 ririmo ibibazo byinshi. Muri iri genzura hasuzumwe impamyabumenyi ni impamyabushobozi zirenga 2688. Byagaragaye ko abakozi bagera kuri 82 bafite ibyangombwa by'ibihimbano. Muri aba bakozi 82 bacurishije impamyabumenyi, abagera kuri 67 ni abakora mu mirimo ya tekinike ishobora kugira ingaruka zikomeye bidakozwe neza. Barimo abashinzwe gusaka abantu ku kibuga cy'indege, abashinzwe kuyobora indege n'ibindi. Kugeza ubu iki kigo UCCA cyo muri Uganda kivuga ko cyashyizeho itsinda ry'imbere mu kigo rishinzwe imyitwarire, ku buryo rimaze kumva ibisobanuro by'abakozi bagera kuri 54 muri aba 82 abakora mu by'indege za gisivile muri iki gihugu cya Uganda bamaze iminsi bari ku gitutu bitewe n'ibaruwa perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni yanditse asaba ko abakozi bagera ku 152 birukanwa kuko bashyizwe mu kazi batujuje ibisabwa. Yoweri Kaguta Museveni yoboye igihugu cya Uganda yinjiye muri iki kibazo nyuma yo kumenya ko mu minsi ishize umudamu wahose ayobora igihugu cya Tanzania, uyu ni Julius Nyerere, umudamu we akitwa Maria Nyerere, yageze ku kibuga cy'indege cyo muri iki gihugu cya Uganda Entebbe ahera muri ascenseur cyangwa lift mu rurimi rw'icyongereza kubera ko idakora neza muri iki ikibuga cy'indege. Reka mve muri Uganda njye mu gihugu ucababanyi, ni hakurya ha unyuze mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda uhita ushyikayo mu buryo bukoroheye, ni mu gihugu cy'u Burundi. Ingengo y'imari ngo ishorwa mu gisirikare cy'iki gihugu Fdrl yagabanyutseho miliyoni zigera kuri 3.66 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwaka ushize 2024 ugereranyije n'umwaka wabanje, bituruka ahanini ku ihungabana ry'ubukungu bw'iki igihugu. Raporo y'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe ubutasi, uru rwego rwitwa Central Intelligence Agency CIA, igaragaza ko mu mwaka wa 2023 umusaruro mbumbe w'u Burundi wari miliyari 2,640
12 z'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika, kandi ko icyo gihe igisirikare cyashowemo 3% by'uwo musaruro wose imbombe w'igihugu. Iyi raporo igaragaza ko amafaranga yashowe mu gisirikare cy'u Burundi mu mwaka wa 2024 yanganaga na 3.5% by'umusaruro mbumbe w'iki gihugu muri uwo mwaka, wageze kuri miliyari 2016 by'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko banki y'isi ibyerekana. Bisobanuye ko mu mwaka wa 2023 igisirikare cy'u Burundi cyashowemo amadolari agera kuri miliyoni 79,260, mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2024 cyashowemo miliyoni 75.6 by'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ku musaruro mbumbe w'u Burundi wari kuri miliyoni 3.34 by'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2022. Igisirikare cy'iki gihugu cyashowemo ari ku gipimo cya 2.6%, ni ukuvuga miliyoni 86.84 by'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika. Banki y'isi igaragaza ko kuva mu mwaka wa 2020 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yajyaga ku butegetsi mu mwaka wa 2022 aribwo ubukungu bw'u Burundi bwari buhagaze neza, ndetse ni nacyo gihe igisirikare cy'iki gihugu cyashowemo amafaranga menshi. Gushora amafaranga menshi mu gisirikare cy'u Burundi mu mwaka wa 2022 bifitanye isano no kuba muri uwo mwaka aribwo cyatangiye gukorana byeruye na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Kivu ya Amajyepfo. Imitwe yari igambiriwe mu bikorwa by'ingabo z'u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Kivu ya Amajyepfo ni Red Tabara, Afolebu ndetse na Twirwaneho ibungabunga umutekano w'ubwoko bw'Abanyamurenge. Ingabo z'u Burundi zikorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zongerewe cyane mu mwaka wa 2023 nyuma yaho ibihugu byombi byaguye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare, aho byatangiye kurwanyiriza hamwe ihuriro AFC M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yashyikirijwe komite y'akanama kawo k'umutekano ishinzwe ibihano muri Gicurasi y'uyu mwaka wa 2025 igaragaza ko ingabo z'u Burundi ziri hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 9 zikiri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Izi mpuguke zisobanura ko ingabo z'u Burundi nyinshi zirunze muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu kibaya cya Rusizi hafi y'umupaka uhuza ibihugu bitatu, ndetse no mu misozi miremire hafi ya Minembwe ahari Abanyamurenge benshi cyangwa se ubwoko bw'Abatutsi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda batuye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mvuye muri iki gihugu cy'u Burundi kandi nkanyarukira no muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Beni wimuriwemo by'agateganyo ibiro by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, habereyemo imyigaragambyo y'abana n'abagore b'abasirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bapfiriye ku rugamba bari bahanganyemo n'ihuriro AFC M23. Aba bagore n'abana basobanuye ko babaga mu mujyi wa Goma wafashwe na AFC M23 tariki ya 27 Mutarama uyu mwaka wa 2025. Bajya muri Beni bizeye ko leta izabaha umushahara w'ababo bapfuye nk'uko yabibasezeranije, ariko ngo amaso yaheze mu kirere. Kuva ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka bahuriye rwagati mu mujyi wa Beni batwikira amapine y'imodoka mu muhanda, ari nako baririmba indirimbo z'uburakari basaba guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na leta y'Kinshasa General Evariste Kakule Somo ko yabafasha gukemura ikibazo cyabo. Abenshi muri bo bari bafite impapuro zanditseho ubutumwa bwamagana inyerezwa ry'amafaranga yabo bugira buti twamaganye inyerezwa ry'imishahara yacu, imishahara ni uburenganzira simpuwe mudusubize kuri ibanki. Umwe mu bagore bigaragambije yagize ati twavuye Goma ntiturahabwa imishahara y'abagabo bacu, dushaka amafaranga yacu kuko hano muri Beni tubayeho mu buzima budakwiye abantu kubera kubura ubushobozi. Ikibazo cyo kutishyura izi mpunzi n'abapfakazi icyagaragaye no mu ntara ya Ituri. Guverineri wayo Lieutenant General John Luboya mu ntangiriro z'ukwezi kwa Kamena uyu mwaka yagaragaje ko gutinda gugikemura bituruka ku burangare bwa leta. Lieutenant General Luboya yasobanuye
yasobanuye ko kudakemura iki kibazo bica intege abasirikare bakiri ku rugamba kuko nabo bafite impungenge ko mu gihe bapfa imiryango yabo itakwitabwaho nk'uko biri kugendekera izi mpunzi n'abapfakazi baherereye mu mujyi wa Beni aho ubutegetsi bwoherejwe na guverinoma ikorera Kinshasa bwimukiye kujya gukorera, dore ko bukorera mu buhungiro. Ibindi bice byose byo muri izi ntara bikaba biri kugenzurwa n'ihuriro AFC 23 y'abatsinzi barusha, birimo n'imirwa mikuru ya Goma ndetse na Bukavu. Reka mve muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sena y'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko kuraswa kwa Donald J. Trump ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza akwaturutse ku burangare, isaba ko ubutaha hazajya habaho ibihano ku bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu bakoze amakosa nk'aya. Ni icyemezo gikubiye muri raporo komisiyo ishinzwe umutekano n'ibikorwa bya guverinoma muri Sena yashyize hanze kuri iki cyumweru twashoje cy'itariki ya 13 z'ukwezi kwa Nyakanga. Iyi raporo ya page 31 ikubiyemo isesengura ryakozwe n'iyi komisiyo kwiraswa rya Donald J. Trump ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza i Baltimore muri Pennsylvania ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka ushize w'2024. Abagize iyi komisiyo muri Sena banenze cyane imyitwarire y'abagize urwego rushinzwe kurinda abayobozi bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru rwego rurazwi cyane kandi n'urwego rukomeye rwitwa Secret Service. Bavuze ko ku munsi Trump araswa abagize uru rwego batahanye amakuru neza ndetse yimwa umubare munini w'abamurinda nk'uko byari byasabwe. Bakomeje bavuga ko bitumvikana uburyo nta muntu n'umwe wirukanwe azira iri kosa. Ati mu gihe cy'iminota hafi 45 umuntu w'imyaka 20 ufite intwaro yabashije guca muri humye urwego rwa mbere mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeye ku isi mu bashinzwe umutekano. Nta muntu n'umwe wigeze abyirukanirwa. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa Nyakanga nibwo Thomas Matthew Crooks w'imyaka 20 yagerageje kwivugana uyu wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 47 Donald J. Trump, ariko kubw'amahirwe ararusimbuka rwose uyu musaza kuko isasu byamunyuze ku gutwi neza kurahushuka kunava amaraso. Uyu musore wacuze uyu mugambi yahise yivuganwa n'abagize inzego z'umutekano, ariko banengwa ko ntacyo bakoze ngo babikumire mbere yuko ibi bintu bigerwaho cyangwa abibaho. Twese twarabirebaga kuri televiziyo icyo gihe, nanjye nari ndimo nsoma amakuru nuko mbanza gufata akanya gato ko gukurikirana ibibaye ingaruka mu kiganiro. Reka nkomeze kandi nkubwira ko Perezida Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko azohereza muri Ukraine izindi ntwaro zo mu bwoko bwa Patriot kugira ngo ziyifashe gukumira ibitero by'Uburusiya bikomeje kuzimagiza iki gihugu. Birabacucuma rwose bikabagwaho nk'imvura ivuye mu ijuru mu gihe Uburusiya nabwo butari bworoha muri iyi intambara. N'ubutumwa bushimangira icyemezo cya Trump cyo gusubukura ibikorwa byo koherereza Ukraine intwaro kugira ngo ikomeze kwirwanaho mu gihe yugarijwe n'ibitero bya drone ndetse na za misile. Trump yagaragaje ko yizeye ko Vladimir Putin w'Uburusiya ashaka amahoro, ariko ngo ibyo avuga ku manywa bitandukana n'ibyo akora ku mugoroba iyo hageze kugira ngo atangire kugaba ibitero. Ati tuzaboherereza Patriot kuko barazikeneye cyane, kubera ko mu by'ukuri Putin yatunguye abantu benshi, avuga neza maze akarasa abantu bose ibisasu ku mugoroba. Akomeza agira ati ntabwo mbikunda. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko Amerika atariyo izirengera ikiguzi cy'izi ntwaro, ahubwo ko ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union bizazigura ibone kuziha Ukraine. Ati Ukraine irazikwiye kuko ikeneye kwirinda, ariko European Union izazishyura, ntabwo ari twebwe tuzazishyura, tuzaba dukora ubucuruzi. Uyu nguyu ni umucuruzi we, nta mikino ntahuriye na Biden. Uburusiya busobanura ko iyo bugaba ibitero kuri Ukraine buba bwihorera kuko nayo irasa ku butaka bwayo, kandi ngo buba bugambiriye gusa ibikorwa remezo bya gisirikare. Ngayo nguko Perezida wa Donald J. Trump nawe ntashobotse, ndetse na Putin nawe ntashobotse. Muri make iyi ntambara iri kurwanwa n'abantu badashobotse mu isi. Reka noneho njye muri Ukraine wumva ibiriyo.
Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko igihugu cye kigiye kongera ibitero simusiga kigaba imbere mu Burusiya nyuma yuko Amerika ngo yemeye gukomeza guha intwaro ziremereye igihugu cye. Perezida Zelensky yabigarutseho nyuma yo kuganira n'abayobozi b'ingabo barimo Minisita w'Ingabo Rutseme Umurove ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo Alexandra Siriski. Ati ingabo zacu zizakomeza kwangiza ibikorwa by'abatugabyeho ibitero kandi tuzakora ibishoboka byose kugira ngo iyi ntambara tuyijyane ku butaka bwabo nabo bayumve. Turi gutegura ibindi bitero bigabwa bikagera akure. Uyu mugabo yongeyeho ko bari gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye, ashimangira ko biteguye kwakira izindi ntwaro nyinshi. Ukraine yigeze gufata agace ka Kursk ko mu Burusiya ariko iza kugakurwamo ku nabi shishitabona babavudukana rwose banabakubita nk'ubukubita abana batoya bakoze amakosa. Ndetse mu kwezi gushize yari yagabye ibitero ku bikorwa remezo by'Uburusiya bikoreshwa mu gukora drone, nubwo iki gitero nacyo ntacyo cyagezeho. Nimirangiye ngushimire we twabanye kuri uyu munsi wose mu biganiro bitandukanye twakugejejeho. Twari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2025. Yumvise kuri mikro uyu munsi wose nitwa Peter. Mwifurije kugubwa neza. Reka dusubire mu zindi ngingo z'ibiganiro turi gutegurira ku munsi w'ejo, duhurire kuri uyu muyoboro n'ubundi. Reka nkwifurize kuzagira nanone kandi icyumweru cyiza kirimo ishya ni ihirwe. Dusubire, ciao ciao, bye bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement, kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 82 89 24 78. Advertise with me professionally.